ke tlhoba boroko go ditheo tsa tiragatso ya molao. Seno e le fa bosenyi jo bo tletseng tiriso dikgoka bo wetse tlase ntle fela le dipolao. Ke batho ba le dikete di le 4,976 bao ba bolailweng mo kotareng ya ntlha ya 2021. KwaZulu-Natal e itemogetse palo e kwa godimo ya dipolao go latele Gauteng, Eastern Cape le Western Cape. Dipolao tseno ke ka ntlha ya dingangisano kgotsa go kgothosiwa. Go ya ka dipalopalo tsa go tloga ka Ferikgong go fitlha ka Mopitlwe, go tsewa ka dikgoka ga dijanaga le go thubiwa mo matlong go oketsegile. Le fa go kgothidiwa ga dijanaga tse di tsamaisang tšhelete go wetse tlase, bosenyi jwa kgwebo bo oketsegile. Le ditiragalo tsa dipetelelo le tshotlakako ka thobalano di wetse tlase. A sample of 6,893 of the rape incidents revealed that 4,130 of such incidents took place at the home of the victim or the home of the alleged rapist. Gender-based violence remains a priority crime for us in the SABC. Dipolao tsa go tsholwa ga tlhobolo go se ka molaong di oketsegile ka diperesente di le 11, fa tsa tiriso ya diritibatsi di oketsegile ka diperesente di le 17. Maphodisi a re a tsepamisa mogopolo mo mafelong a itemogetseng bosenyi jo bo tsweletseng go oketsega ngwaga le ngwaga. We have also formalized now fully the modus operandi strategic analysis center, and the various crimes as they actually escalate, we then declare the stabilization interventions. As I'm speaking, there's various stabilization interventions that are hotspot based. The moment we manage to stabilize the crime in those areas, we then introduce the normalization interventions. Dipalopalo tsa bosenyi di rebola kgwedi dingwe le dingwe di le tharo e le go ela tlhoko ditiragalo tsa bosenyi mo nageng. Offenses Timo, SABC News, Pretoria.